ngibona ngathi manje le tape ifikile ku-200 kuzafuneka enye yesibili manje. Hayi niqedile mpela manje. Ngibuyeni. Hayi uzabuya afternoon mantamba mama. Alright. Yeah. Uyabona ukuthi unenzele ntoni? Jonga isiketi sami simoshekile jonga manje. Hey, Mapi, kanti wena kahle yini man iproblem yakho? Dithe kuwe ulungise iwaist, hayi ilength. Hayi man, kanti asiyo lento uthe wena uyayifuna na? Dithe yehlisa ilength. Uyeke iwaist intoni ngawe? Hayi, Mandondo. Hayi, ibhadi lami leli mamshanje man. Akunabhadi yanisa futhi uyakwazi uthunga amanzi undina. Chirwan uzakubethwa zicustomers zakho namhlanje. Jofi. Ikareke yabona sorotaniso zizibasha. Hleka ntoni wena makepisi? Wenkosikazi. Umuzwe insizwa lo. Yini? Ulandisizwe, ulana madoda. Hey, kambe uyamazi umchunu. Ungena kanjani la wena? Ngizombiza bo. Uxolo torhwana sisingale nto imbi kangaka yenziwe nguChirwan esiketini sakho esihle. Ndicela ukunceda. Ndicela siye phaya ekamereni yam ndikuncedise ukukhulula sisebenzise le tyale. Ekamereni yakho ukukhulula sisebenzise ityali. Hayi sisucinga kakhulu kangako. Bendizama ukuthi siza kusebenzisa ikamera yam ndikuboleke le tyali ukuba uzikhavarishe umzimba wakho ngayo. Kodwa ndizawucela into ukuba ungene kule kamera ese-left yam. Ungangeni kule ingapha yakhe yakamagubane. Loo nto iyandixaka ukuba makaliye kweli cala lomfuno. Ndawugqiba ukuthetha ukukhulula kuba. Okay, kulungile ke. Inkosi. Hey, Chirwan na hana fela hapika hadi yo ya mosadi ye parang di mahao. Kispeke. Hospital case. Hospital case. Yabona ukuba unokuhlala apha ebusweni akugcwale athi mfo. Mortuary case le. Yabona siyakoleka. Amagugu. Elili. Hey nina. Jonga apha wena Chirwan asibona isiketi sami simoshile. Yeah. Sipha wena Yeah. yeva. Andisasifuni ndifuna esitsha undithengele esitsha thatha. Hayi, kanjani mama? Yasifuna usithenge eso